لدياربكر بگمان الودر جهولك مزن هبوج بو پازه تموزج بو پازه ترمه شبکه خاین بولو که خاین نظام بو که او سرفرازیک او معجزه چه و او گل خودی ایمان کسی کو خودی ایمان کسی کو خودی جسارت کسی کو خودی شرف بون نظام بو که او در کون لبر گلیان سنگا خو او در بخن او خبردن بر گله و تانک و توپان هیویا که ویرنگ نکربون کس هیویا و شوه او وصا بالعكس ويجي شيف يعني وقت بيجي كسين دار بكر هيفيا كوصا نذكرن لي تشتكي خاين بو وهروها نها ام بحثا سرفرازيه كا مزن مهم دكش بو ديروكا ما جبو تركيا جلكي مهمه دوي درسين مزن مرف جي بازه تموزش بازه ترمي و شوا خاين در بخه چاناکله بین بیراخوه کو تگوتن کسین 15 سالی اکو دست حنکری در کتبون چبون شر الودر شر کربون او کسین کو 15 سالی دستیوان حنکری دشوا هولا ضربه دا سال 2016 دو سال بریانها دی سال قادا بون دی سال شرکی جنگ که وسمزن هر وها کربون به سرفرازیه ام بحثا و روجا خاین دکن روجا کا مهم و گرینگ بو ایروجی ام بحثا و شوا مهم و گرینگ کن ده سال بریانها چوا هولا که ضربه بویرنگی چه بو دوی کو چه نبه جارا کدن چه نبه سالم پیشیان مروادا روجین پیشیان مروادا دوی مرو چی بکه زاروکه ما اولاد ما پیش روج ما دوی مرو وی روجه چوا جوان را ببیجه چوا نیج بیر کرن برنامه که تایبت یا پازده ترمه اما خبر حتی ساعت 12 لگل میوان خوین هجا ایرو سه میوان من هنه میوان خو از وابدم ناسین د میوان منین کو د شوا پازده ترمه دا غازی بون لستودیام نز وان بدم ناسینه میوان من یکمین گو خازی پازده ترمه لبر genel kurmaya nefsa sererkaniye Eyüp Abak. Belki Eyüp tıbkhirati. Kudüs'te razı olsun. Çay başı inşallah. Eyüp tiji jipi xaberin dar bu. Nefsa. Evet. Rokşatan ha başa elhamdülillah. Başa Kudüs şükür. Tabi liber genel kurmaya ji şaraki mazın hebu. Şaraki mazın. Yani lwederi hakikaten yani balafro, tanko, top gelek lwederi hebu jiberku ve kone wan bu tedem dvejin ya mesela kone moza he. Tenin olsa kone moza lwederi tab asker lurda dert ketin. Hain durda dert ketin. Geç genel kurmaya bu emecin bu kavşağı bu evi geç genel kurmaya bu tabi milli savunma yalivalıcı kızlar meydanıcı tankatın paşeketine genel kurmaya emecin kızlar meydanı ulus tarafı vali hattı. Bura genel kurmaya nizamiyesi ketneyendir. Aynı gotnata aynı arı kovani. Aynı savura topes evde bun ora millet Göla berdan semelletin. Yani hakikaten tekoşine kamazın bu. Lwederem bejin. Yani mücadele kamazın bu, berxweddana kamazın bu, serhildana kamazın bu, serfraziye kamazın bu. Eme bahsa wan bikin. İnşallah. Serçavem serserim rahatı dubare bırakı Eyüp malata avabe. Tej asli xoş ji ağri. Ağrı mı? Ağrı mı? Serçavem serserim rahatı. Gaziye kim diji heyal stüdyama hazire evji liber wezareta parasını yani Milli Savunma Bakanlığı ev der lwederji birindar bu Keke Yusuf Atak. Kekutçi bxeyratı serçava rahatı. Serserim spastikin. Tiçavayt başı inşallah. Başım spastikin. Tiji liber Milli Savunmayı birindar bu. Tiji segülle ya tiji şpiyeho birindar bu. Nefsa? Eri segülle hardım. Vatan millet sağ olsun. Spastikim. Ravşata çavayn ha. Başı başım Allah'a şükür başım spastikim. Tabi liber Milli Savunmayı da yani Vezareta parasını lwederji şarak hebu, cengek hebu, lwederji serhildanak hebu. Me bahsa wan yakan jib kim bırak aziz serçavem rahatı. Tabi asli xwe ji haymanayı. Haymanam. Şeyh Bizini. Şeyh Bizin kirmancın eri. Bırak me Yusuf ajnaha bejim berku gelinmeyin yen haymanayı kurmanciya me u kurmanciya wan fonatika me yani bejin devoka me çek cudaya jiber ve avay Türkiye Kurdi fark nake. ام درده خو راوه بکن درده خو بیشن ابج بو مباسه درده ما چیه پازه ترموزه چیه چی بکنه ايش بيركر ملهب كر سرچاوم راحتي براكي كيكي يوسف سرسر راحتي يرو ميوانه كم دجي هي اوج اكاديميسينه هم دشوا پازه ترمه دا لاسطنبول جي تيكوشينه كمزن هبو ياراس يعني هر لانقره چوا برخودانا كمزن هبه لاسطنبول جي هم لبر
پرافازه تموزه هم لبر وقت بجن تقسیمه الاستقلال لبر شارداری مزن لبر ترته آواهیا ترته بر خدان مزن هبون و شویجی بگمان لاستانبول جی تکوشینه که مزن هبو دوچند دکتر و اکادمیسین و جواکناز شریف اسن دمیر ایرو میوانه منه هجم چی بخیراتی خیر خودت تبریک خودت سرش چونایش هجم طبعا ام بحثا وقت بجن بازه تموزه دکن یعنی بازه تموزه تشبسات بازه تموزه یا خاین داربکاران بگمان داربکار هیویه که اوسا نتگرن گوتنش خواه می وکا سربوریه وکا دیگچمیشه دا چوا دیرو که دان چوا هاتیه و اوسا بونا هیویه که اوسا دکرن لأفجار جي إيمانا خلقي إيمانا جال نديت بون هجا من بحثوان يكان جي مبكن تو شويل اسطنبول بون هاي شويل أنقرة في الأنقرة أنا بلي موقف البارتي بون وليد توبلانتي ما هبو بله ولي أم شونا بيش تبر ولي من أصلا أنقرة بالمناسبة وروجي أم حتى ساعة حفتال برا خابتين أو بارتي دانه بله سر اختيار كوميسيون كابو بله وأم تام دركتن ودس بيكره بله هجم ما بحثا وشوي بكن جبك وشوي تجي القاضي بويو تجي بشعب سريخ وهروحات ومسألة تديته طبعا ما جو اسطنبول براس تجي دورك مهمة يعني باجارك مهم بو جبو تكشكاندنا هولا دربش بركو يك وك هولا مزن خيرتا مزن لسر برا بازيتا موزيكو بر ناوي بر يا برا بوازي شي بو جال اسطنبول روشك ادني هبو نها مناظر اصلا لقل منه مناظر سبات بخير بيرو روجكا مهم وجرينجا يرو ميوانه كي تجي هي جبو بازه تموزه نيش بالكريم برنامج تايبت جي امجي تشيدكن تو ميوانه خو جبو بازه تموزه جبو هولا تشبث ضربه من چش مره بجن از گوتنه بدم اسطنبول خیر و سرچاوا حسین براستی جروجه که گلکی مهم دیروکیه لورا دشبکه ده 151 کس هاتنه کشتن هاتنه قتل کرن هر وکیلین به هزاران انسان جی دوی شویده بریندار بومن جبو خودی لیراده خود درکون جبو لدیجی دربکاران درکون ایروجی ده سالوگرا دویمین یا وی هولادار بیدجی شخول استنبول جی گلک چالکین برنامه بیرانی نجی و ورنل دارخسن لبریا ام در حقی و برنامه اند باخون اتخوازم مهوانه خوب بدمناس کردن جزانینگه ها استانبول تجارت لیکولینر بکیر تانک مهوانه منه تبخیراتی وشانه شوفان خیرات بريس تانك gelek cara li Türkiye darbe çebuna. Beguman bir şekilde ki tek çuna anji serkefti buna. Le ev ya pazda hitirme ya beriyadı salan av havuldan tek çu. Bua de siyaseta de diroka de Türkiye'de cihe pazda hitirme hiçiye. Jbo pazda hitirme devek çi fehmi? Ne fakat cihe Türkiye'de dünyada yani millet nişanda ki eğer bixwazin yani tüccar van kesin ki bixwazin darbe bikin kesin ki bixwazin azadi yak millet desteği bigirin nikanin. Manevi evvel yani ki millet yani rabu و موافقه پاراستن جبو کسی که دخواستن آزادی وان ناموس وان هر تشی که هی دستان بگیرن پاراستن. ev yek jî bu yani siyaset me bar bin leşker bin parêzer bin ji her alîva di nav devletê de bi cih bûne ne wisa jî tiştekî baş. Ere ev jî esas yani eğer em tariha Türkiye binlerin ne Türkiye van devlet edini Müslüman jî yani du Osmanlı ki van devletler hatin çekirin mer nixwaze bêkin aslan vanê azadin yani baş van da tim dest hene ki li derin li xaricin de Türkiye'de jî yani یک مسئله ور بو یعنی وقتی که هم بیونن پیش 15 تیرمای هم یعنی darbe kan evren darbe de mesela هم دخونین که تاریخی دا اصلا پشت وانجی هم دیسا هاونه آمریکا هیا غرب هیا هنه Mesela 2 sal derbasın li pişt ve ki hebu?
لپشت فیجی یعنی آشکاره که دیسا همون هنه کسی که سفت همین دیسا همون هنه یعنی آمریکا ذات د پاریزی مثلا فتولا گولن حالا ایلوره یعنی تخمینم نادن ترکیه دخوازه فقط نادنه به هولدان ضربه سیاست ترکیه جی گوهر یعنی هم روجلات ناوین هم به آمریکای به اروپا رجینه و یعنی تاثیر خو جهر عالی ولی یعنی یک مسئله ملت دی که یعنی هدف وان اروپا و آمریکا اساس جی خود یعنی حقیقتا دموکراسی پیش برنه فقط هدف وان دولت دو نه دموکراسی نه آزادی نه مثلا رفاه و آبادی ملت فقط دخوازن که یعنی اسمار خو سومرگی خو پیش ببرن هر کسی که فرق نکرد چه نفع یعنی کس سیر خوب باشه چه یعنی پارتی باشه چه دولت باشه اگر کسی که و داخوازی وان ناخوازه گرس که برطرف بوده یعنی خواستن ترکیه بخود داگر بکنه بله چون ترکیه دوان سال پاشون دا یعنی دخواستن که سر آزاد یعنی بخواه سر نگه خواه بسکنه یعنی جبو خواه جیان خواه بردام بکنه ولی اونا دونه که نه جبو ما یعنی اگر پترول یعنی بله الوردارتی فقط خودی وی گرس کم بون اگر مثلا چه هوا گرس یعنی لازمه که قرار وی به دست ما نه به دست و جخوا دیروکا ترکیه بخوش یعنی سیاست آویده هر تیم 10 سالاندا 15 سالاندا خود دربه جی چید بود نه بله یعنی تاریخ ترکیه تاریخ دربه یعنی ولی این زمان ونت پارتیاجی یعنی تکس لفی نراحت نوی حتی تازه فقط وان سال پاشون دا یعنی گرس کمار حق بده که یعنی مثلا سروک اردوان اگر یکی کل پیش ملت نره ملت جی یعنی نکا زده بکر یعنی جبرکو او هولدان تک چو صدما و اردوان یعنی سرکردگی لیدر کی بهز بله لیدر بهز فقط هر کسی که وقت اردوان بخواد که ولایت خو آزاد بکه هدف وانه یعنی اگر جی اردوان مثلا باچلی جی با قلیچدارولو یا یکی دو فرق نکه کسی که بخواد که مثلا دولت گرس که پیش بره هدف وانه یعنی او دولت اندن به رخصتن اندین لحف دکن بله و ایرش ترکیه کن جبو دار بله جبو بی اف یک جهه مثلا 2 سال جه هولدانا داربه در باز بون چه هاتا فهم کرن پشتی وی هولدانه لترکیه وک ولات پارزه کی و آنجو وک لیکولینر اکادمیسیانه کی چه دویش بازده ترمه هوره فهم یعنی اول لازمه که کس هم بیر نکن و شهید خو و حرکت خو یعنی و نشان دا که وقتی که ملت تشکی بخوازه کنه بکه اگر نه خوازه یا تسلیم بوه ویج نشان دا که ملت ترکیه یعنی آزادی خو حاضر که سر خوابین خو حاضر که و نه خوازه که کش دو دست به یعنی حیات وی بده دست جوان وی بده و ما ویل دست وی بگیره مثلا و بحث کر و گو خلق خودی الاراده خود درکت لگور دار بندن تشتکی و سات چه نبوش خو تکسی جه هیوی ندکر گو کس در کفن لبر تانگ و توپا بسکنن بله یعنی و درباره پیش تا اساس وقتی که بلکه تماشوان هجا بیروان وره دمرل دو 6 جار شبقا خو گرت چوی 7 جار هات یعنی اسکر هات هدو چون اما دویدا مثلا کسی که یعنی وی چاقه سر دولت رجب طیب اردوغان مثلا بمرنه گو یعنی گو درن
هر ما به خو بپارێزن دەرێن دەرەوە و حەقی خۆ دەست دژمن بەرنەدن و مهمە تۆ خەڵک ژی یعنی بۆ ئەو کرد برێستان مثلا مەگوت دیرۆکا ترکیە هەرتم داربە چێبوونا سیستەمەکە نو ژی هاتیە ترکیە گەلۆ سیستەمان کو نو هات وێ ڕێ لەبەر داربەیان بگرێ وەک لێکۆلینێکی ئاکادمیسەرێکی سیستەم ئەگەر چ قەس باش بە دیسا مرۆڤ ئەنە قەرارە دەدا ئەنە سیستەمە ئەن ئی قاشانتەری سیستەم ببینین واتی کە ملت بخوا دقت نکه دیسا چه یعنی اگر سوء استفاده بوده درباره دیسا داره لازمه که رو شف هم هوشیار بن یعنی هم چه دکن کی چه دکن دوست چه دکن دشمن چه دکن که تم یعنی هوشیار ببن یعنی یا خب سیستم گیره نداره به هر تم سیستم چیز نه سیستم نکو واکم گو چقدر باش به هیچ فرق نکرد. یعنی دشمن اگر ضعفت ببینه کنه وی سیستمی خراب کرد. یک سپاس کن برستان مالا و بله استانبول لکولینر زنینگه ها استانبول تجارت برز بکیر تانک بو ایروج استانبول هلبت جبو پازده هتیرمه جبو سالوگر بیرانی نا پازده هتیرمه گلک چالکی جهنا لسری دجی لپرا پازده هتیرمه کو بریان ها ناوه و بازی چی بو لور جبو بیرانی نکه گلک مزن ورل دارخستن هم جبو کسین کو دوه بو یرده دوه هودانا داربه ده شهید کتن جبو بیرانی نوان هم جی کسین کو دوه شوه ده بریندار بو بونجو و اوجی به بشتاری اثر و کمان رجب طایب اردوان و وزیر و یندین جی ول پراپازده هترمهی و مراسم که بیرانی نجی ورل دارخستن او مراسم جی ده چاوره کرن که ساعت نهان دست بب که هلبت لبری آوجی او پراپازده هترمه و پشتی ساعت دو آنجی وره گرتن لی نتنه هلبت پراپازده هترمه جهان دنجی دسری دجی لشارداری باجار استانبول و جهان کو دویج هولا داروی ده هاتی بونه داگر کرن وک ناوند تاکسیم ای بی بی آنجی اکومیجی و مراسم بیرانی نجی ورنل درخستن حسین مناظر گلک سپاس لاستانبول جی بگمان هولا کام مزن هبو سرفرازی کام مزن مهم هبو لاستانبول جی خوشکام مناظر جی هر وها کسین کو لودر چی جیابون برنامه ودر جی مرا پار وکر اما بحثا پازی تموزید کن تماشاوان نجا اما بحثا وی اکی بکن کو بگمان نیش بیر کرنه کو هکا بیش بیر کرنه دی دیلو که و دیسا بزفره تشکی وسای دیوینه پیشمش بر کو دی سربوریا مدا دی دیلو کو تاریخ مدا بگمان حولین داربین جهنه اما بحثا وان یکان جی بکن جا کام بزفره مسئله خو مجاره خو که از اشته دست بکن چه بو یعنی مثلا یا راست کسی کو مثلا غازینه دناو ای سال دا بو نصیب و قسمت مچو اقربای خزمن شهیدان بوانراجی من خبر دا مبوانراجی فکر رامانه و هیسه وان من هانی از فیر بوم و دشتیج رازی به یا تقنیت ترسیای چواک بو یعنی مرف لبر عسکرا لبر گلیان لبر تانکان مرف رابه و مرف بجیاو از ولات جدست دچه البت مرف دوی خودی ایمان کی به البت دوی مرف خودی شرف کی به البت دوی مرف خودی شخص و حسایت کی به ابانا تمام و شف چاوا بو تا چاوا کر کو تچوی برگلن خرمای لبر سررکانی هر وهات بوی غازی و بریندار جی بو کاو شفت کارش بحثای و شف کیجمانه که صوفی که حسین از تراشته بچه خودش و راضی به شما ابوانا نگوندمی ام نابرا تمثیلچی ملتن خینج خدای تعالی اری نه اوچه امدکت ما ایک چه آخلمه وطن ما bayrak ما devlet ما evne hat ne aklime yani خینج bana تو سوال ki خینج خدای تعالی خونده خینج ایمان تو دبی چه از طرفی بجیم مرو خود چاو قاپات که چه مر آخر مرفا جیا مروات آخر مرفا بای مروات برای مرفا جنزارو هر جنزاریون ته بچه وانا نه ام بجم darbe bu buya ام چاو قاپات کنه ام بجم 15 Temmuz gerçekleşmiş bu ya bu buya ye çav ya yani na ye çakrana tabloya ka çaval peşiyan mehbun nasıl tabloya ka çaval peşiyan mervana پیشیا یعنی ما خبرها رو چهار سکر مگو خان خینج خود ما وانا دا عالی کی جیا مرباط پیشا مرا
jin zar merva te pişa merva. Ha evan namuse, eva şerefe. Eğer merve ki namusa oy hebe, şerefe oy hebe, gerek ana goruya düşmüş be. Uçağı eskerat teker sokayım. Bavu çi işi tevre. Kura jina min heye, kura zarı min heye, kura bavi min heye. Eğer tişteki tertine ben sa düşmüştü bir. Ne bileyim yani evni gotne sa da bir şey. Ne bileyim jin zarı vanatine. Ama namus gerek abi. Bəli. Merve ki de namus hebe zaten yani eva işi kiye hem de bizim 15 Temmuz işi kiye sadece işi FETÖ'cüye ne? Ender bir de Batı'ya heye, İsrail heye, Amerika heye yani heye. Bəli. Eva kız dijmine. Dijmine kiye, dijmine İslamiye. Evna kes sana yani kes tıkara bece eva dijmine, evna dijmine İslamiyeni. Evna kız dijmine İslam'ın. Şu te gotin ku mesela Amerika dijmini kibe ev doste me. Jiber ku Amerika ticari خیرا مسلمانا جی نخوازه البته خیرا ترکیه جی نخوازه کو تلیا امریکا جی ام دبین نه مثلا سرکش فتوی فتولا کلا مثلا نه امریکا دجی دنا ویلا خدا دجی یعنی د دسپیک جی او داوی جی هر تشیش خود دیار دکه ام تفجیب زانن حتی ایدی اوروپا جی زانه آلمانیا جی دوی هیاما داوی دا او جی وک جبو فتو جی بناو آلمانیا دا زیده نگرن او جی خباتك او خيرتك ونشان ددن ام زان تلي اوروبا امريكا البته ليجا مثلا توي شي بشو زوجاندي بو يهنگه مثلا او شغله بنا نا زوجاندي لدياته وبافته هبون اقربا خزم هبون لو قد تقنا ترسيتنا بو اقرباي من هنا ديام من هي بافي من هي يا وزارم او ديام من خمگيم و تشتك بو خدينك تقنا ترسيت چوات تشكر كو تو هيفي كر يعني تشكدر هيم بو تدركتي قاده تشوي جنا قرماي ها اوجي براتي لما هيجا goya civa merve boy marate ahli merve eğer ki az kötülük ki var eseri ona bibinin embicin esker darbe kır hat destime gerida civa me boy embici yeki yuvana lazım oldan bir destite gerida tını karıştık ki eğer ki adını kanmışım gerek az nefesin adım söyle بله hatta ne az dibim esir az harim aynı merve zibim بله gerekirse emibim şey. Şimdi dinime de İslam'a hani dinime de çevre vatan uğruna seva namus akı ki bimre belki bir dünyada ne beşeydi yani işte arıyor ama Huda Teala cennet akuda ye komşu peygambere بله sayın بله yani mugu hatta destemete geredani iş hatiye seslerime ez yan mugu ya ez van rojan nabinim ya az vi şeve gerek az bimirim yani ne bilim az van roja bimirim az harkofi bimirim. بله Çünkü merhaba bu kadar merhaba namre. Amcin yaki terrahinil de am sen misal am haran yaki terrahinil de melik eski tera işkence bke eski bet çavite yani namusa tera blaze بله ama tu ne kadar bimiri tu nefes hoş bigiri tu gerek evi nefesi berdi. بله Ama tu seva mücadele et bir kere hava savaş bu 15 Temmuz teketi paşa çünkü vatan akı, namus akı, bayrak akı tesavvumuş bu. Eğer ki bimri en azından şeref akı var. Böyle. Merhaba gerek şeref akı var. Yani mesela Keki Yusuf, Keki Eyüp. Tişteki usajı mesela haberdan et adam vi fam kir. Yani dedid ku heka walat biçe, evedeji biçe. Evedeji vere esir kirne, eve bavji vere esir kirne, eve kepçe, eve kelepçe destevanji bu kebe. Cawenge eve nefes satıcı vere girtini. Dewenge nikar bir nefes bistini. Dewenge nikar bu nefes bistandına tego çiz destemi vere zebkim. Veşmen diye bu. Yalnız xinci emecin zaten ev çuna ma Xuda iman ama bu. Böyle. İnanca ma bu evra na emi verne uracib na em Suriye var. Yani gelek tiştebun yani gelek tiştebun ama yani ezberan ha evde bizim hatta yani gotna teci hatta hem dikana wi evi em na çi destime var em bikin em mücadele xo bikin em peş Recep Başkan xo em her na başkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten evi çağrıya xuda em mal topun em gış deketin em çün yani em yazı verme bura Eva seva namus ama, eva seva şeref ama bu. Gerek insan hissiyat akı bizandı. Gerek namus akı bizandı, ciha akı, bağ akı bizandı. Çünkü ciha me bağ me maha yetiştirmiş. Beli. Cem emi bahsa ve şeve bikin. Çava derketi, çava kir. Mugo kas fikir ramane tejihim bivim. Keki vakt bejin keki kime dici heye. Oji gaziye, Pazı Temmuz'ye leber
بێگومان لەبەر میلی سەوما بەخانە نەوسا وەزارەتە پاراستنا وەک بچە پاراستنێ بوو بە تایبەتی کێکی ئەیوب نەها تێوێ شەوێ چاوات بینی یعنی 15 تەموز خۆ تێک و تێک گوتنی ji bo te di pencereya te de 15 Temmuz çawa meriv dikare bi nav bike bi de famkirinê yani wê şevê çawa bû şeveka çawa bû te çi dîte wê şevê 15 Temmuz'da İslam sancaktar Türkiye gi Avrupa, Amerika, İsrail gi negazın İslam bravo İslam iyi olsun, İslam diri olsun. Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ben böyle hazdıkım Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Gi negazın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye başkan olsun, Türkiye güçlü olsun, bizim doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde müreffeh olsun. Sadece ve sadece İmad Gazin. Kürt, Türk, Laz, Gid Gazi, Türkiye başı. Böyle. Ama ki ne Gazi? Avrupa, Amerika, İsrail ne gazın? Yani mesela Keki Yusuf neha yani lehemberi le karşı mukabeleyen yen darbekaran tamam gel hebu le projeye kadice mesela Erdoğan ko bakinen projeye Avrupa'ya bu listiken dine hebu oyunun dine dina ve 15 Temmuz'da da hebu mesela tabasket Avrupa beguman Amerika İsrail tabi khira Türkiye hakikaten nakhod Afgan'a başlızan çava bu ko tahiret kir tederketi تقوى زي الكاج دست دچه ولات ج دست دچه تشي يستكر وينكي من ne haznekem ki men güçlüyem men silahım hast men top hast uçağım hast çi gazım olur men ne gazım men yalnız Allah çahaçu Allah ne isterse onu istiyorum ben. Güçlü olanın galip olduğu değil, haklı olanın galip olduğunu istiyorum. Ben. Sen devletin topunu, tüfeğini, askerini al, üniforma giydir, halka doğrult. Ondan sonra da emperyalist güçlerin uşağı ol. Türkiye'yi ve İslam coğrafyasını belli bir şeyin içine al. Ben haznekarım. Başkan Tayyip Erdoğan da, Recep Tayyip Erdoğan da ben haznekim. Onun için de o gece kim geldiyse ölümüne karşılarına dikildik. Allah'a büyük şükürler olsun. İmam muzaffer kıldı. Evet. Allah spas tıkım Allah'a. Yani tabi merd ve khodiye iman ekibe. Yani. Elbette ve iman hebe yani keseki ko imana bitine be ve heze ve kavvete ve şerefe ve cesarete ji elbetnay. Hece mi tabi naha mesela disal beryanaha darbe ekçe bu. Naha nifşa me yani embejin neslamaya ko naha embejin 15 sal 20 saliye biyaj 25 saliye darbeyen yen diroki tene de Portugal'da da binen. Çek amrete je çek amrem je am giş hanek darbe yani bu zarukti be halke hake bave mecmara gotbin yani zindi vak çava darbe ka çava hatbe Türkiye'de am zanın. Yani te baskirin ko piştiwan darbeyen yen diroki da yani her tış tevli hevdud bu. Belki ji tecrübeye ki hakikaten mühim hebu di insana da o hiretek tabi elbet hebu ne iştin ku darbeye ka ne iş rovşaka disa ya beri disa vere veler. Cam eril Türkiye kefen benere. Türkiye diro ke benere. Darbe gelek serime darbas mesela duazı ilon heye. Ya hafte heye, haşte heye. Ya darbe ya rahmeti Erdoğan heye. Khud rahma khole bike. Ya postmodern tiye gotini. Ku mere bana usa tev dene berxwe, mere usa basanek diroka darbe an jibike vak civak naseki. Te çi dertxik ve mesele? Geldik spas dikim perseki zaf başta persi darba diroka darba Türkiye nels dönema Cumhuriyeti dahi. Yani sonra dönema Osmanlı dahi vali teşebbüs bine. Mele. Bele devre Cumhuriyeti dahi darba avul sonra 1960 karşı Menderes Mele. hatiye kirin.
کی و دوره دموکرات پارتیه بو که دموکرات پارتی هات به اقتداره کی پشتی dönemik gelik dür gelik dreş tek parti yani dönem tek partiye ya devra milli şef ya ününü ama Menderes hat iktidarı hak millet gelik millete gel ne merkez ne iktidar etini avkir millet cihdi hakkı xwastan zora vaçu sistemi kabul nekir سال 1960 دا داربکل مندرس دا پایوراجی dönem ki iktidar modest askeriye dane disane millet jder ve mem dijine çevre Türkiye çevre disa kuvvetli bi dema disa bir kuvvetli bi sal 1971 darbek didan yani payroji disane askeriye dönem ki avkir iktidara xwe devam kir sal 1980 disa darbedi و دیجی او بی دیسان 10 سال بوری سال 977 او داربه کی بی بله مقامک دی بی نه دیرک میدو حالا لشکری نبو اف دی نشاندن کی هر 10 سال جار کی داربه هاتیه کرد مول دو سبب و برینه مودم مولی کورینه سبب و امدرینن اف داربا تاریخ کنگی دست بیکریه یعنی داربا دیرک یا میده حالا لشکری دم کتی ناتوه دانه کتی ناتوه دادم کتی ناتوه دانه ما عسکری خو و استخبارات خو گل تشتی خو مکرین yani salı 5 vrva nasıl 1905 vrva بله yani بده هم درین سیستمی کاتی گریدان سیستم داربا هاتی گریدان tabi şu hati direkt darbe askeri kirin. Beli am dirin sal 1977 ev darbe pus modern yani maqamik di. Yani ce xabrine. Ya sınırıma beli kiri dernek eve. De derkevi ama direkt ama askeriye ev bikine ya Erbakan rahmetli vali çebi ki az mağdure ve darbe me. Bilakamuji mağdure ve darbe ki tizani mesela سرگرتن یعنی کم که باشرتسو گل انسان مهنگی مقدور بی اف داربا 15 ترمه جی عینی داربا یعنی هک دوی پروا وهابی حاضریه وهابی کی داربا کی مازن هک genel kurmay ما هلوسی آخر قابل بکره کی اوجیه ببیا داربا کی direkt yani müdahale leşkeri بله یعنی او چکیرن گل عسکری نبینیک عسکری نفر نبینیک صف او قسم تروری işte یا فتو وی قسمی درنگ بشکی درنگ دست به او تشتکیرن دست و دا تقه این نیت و کی امریکا و اروپا اف امن دولت امپریالیست همیش کاجی پای و دار ببین کی مسئله چیه؟ مسئله پیشکی پیشوان ترکیه و gelişme Türkiye پیشکی پاش دا بدن هجام نه مثلا تبع عدنان مندرس کر نظام کوریوی و خدمه اقربای کی مثلا عدنان مثلا باز کد بجه کو yani هک 3000 کس هبونا او باوی من نهات نداله خاندنه بحث وصلت که yani az nas fikir min nas fikir rahman yani بحث 3000 کسات که yani darbein کو yen diro که mesela çebun yani gel never bu askeri bu yani imana gel wenge bu gel disa wenge خودی iman bu şahsiyet bu kesayet bu le ditine kap virangetine bu yani اجبر کو دیرو کا داربا یا یکمی دا یعنی حیانا داربه کی کوچه نبو به دنزانه و چی و یعنی میدان چه چید به مرنزان لی گل دزانه بو او چی به دیرو که دا تجربه کرده بو یکی زانه بو ایمان ده چه مال ده چه ده چه باف ده چه ولات ده چه هر تش ده چه گل باش و یکی زان بو از وارم و هزی و قوت جی ایمانا گل جی درخسته هوله بله تشتک حساب نکردیم نه اتکیا مد جایزی زیده هیا انسان من هو بیم شیوانه سر چیه جی هتی زانه دنیا دا چی دبه اما مد جایزی گل انسان من هشار کرنه یعنی جوه بونته کی
اف دونم نوالی نه پیشا ما پیشا نوالی نقابه خودم اشتغلین یا بله مثلا بجیم یا داربا لشکری یا 908 اف چپ و راست گل هفدو کشتن یعنی ملات جهدی گو بسه بلا تمام تشتی چه به اف خوین بسین بله یعنی به اورتام ما حاضر کربین بله یا بدونه حاضریا خو زیده اونه که چون ملات حساب نکنن که ملات ما آنادولویی ملات ما işte Mlema, Güneydoğu, Vada, Anadolu'ya mi heşar bine hedi. İro tabi şehre çiye tişivan ki persi çide bel dünyaya zane. Ki avcı heşar bine ha devlet sere medyaya. Yani am no geli insan medyaya av dikin yani cina gel problemi ve hani suave eleştirmiş dikine de bele medyacı makamı divacı gel insan heşar dike ilo insan mehmi zanın dünyada çide be اجبه قونه حاضر بین. هجه مثلا تدی لپیشیا و داربه تدی بویرن گزیه و گزی olayları. تدی دیسا medya civaki da insan kom bunu o teşekkür samazın darxıstan hole. Tabi elbet yani listik tabi disa hebun yani kuvvetin jdervayen ve şartı disa hebun. Disa tilyama dinave da bu. Lewenge mesela ve şevaza ko gel hata cem hevdu هزک قوتک درکه ده حول ضربه داشت سیبسا چه بو یعنی گلدی صاحب شیار که ده مدیا جواکی ده تلفن ها به اوکی ولی مثلا من وظیفه کی ولی استان یعنی تکسا وظیفه ندارم من مش خورستان که دم ضربه بی دقیقه بی انسان پیش کی شاشما نزانی نه چه دبه یعنی و دوره ده هنگ حواله ما و ده انقره حواله ما هنول وادا بریندار کردن که بریندار کردن نه اسکر بریندار کردن ملات بریندار کرد. ام و وقتشتو ام نوین میدانه ده. ام ملات دم بریندار کرد میگه حالا عیشه ها یه تاز بچه. انسان هنو دست خالی دو هنو اف تنجره توا هنه جنبه او کرن و بگی مگه دوی ها مدیوجی دست سر مدیوجی دانیم ترتجی اشغال کرن او کرن قنال اشغال کرن اف سوسیال مدیا هنگی ود ملات دوی مو او بکه ارگانیزه بکه ود ده انسان هشار کرن اف روجا شرف اف روجا ناموس اف روجا دینه لازم هم بر بسکنن اوید دانه هنگی سر اول اما نیف ساعتی دا برینه ای روجی او هنه توییت هنه و فیسبوک هنه برینه که چونه و سر اول تک ساعت رئیس در نکد و نگو ملا در کفنج در و پیچه دانه انسان پیچکی سکنان دیبین چیکی نزانینو چه دبه نزانینو چه دبه پشتی وجی و واجی او بی بله همش خودرانه تمام ملت رینی چه دبه هنگی درکت میدانه که نو یا جاری دید اف ترکیه دولت اوی پاش دا بچه چون هرچی داربه هر 10 سال جار کی دبه هر 3 سال دولت ما پاش داده بله جم طبعا اما بحثوان روزه و شوجی بکن یعنی تشتکی وسط چه نبده و معرف چی بکه ما بحثان اکثر بوریا که مسافت خودم بکن اما برای خود بدن باتمان تماشاوان هجا لباتمان جی وقت بیشن نوبت دموکراسی هبون شفا پازه ترموزه پازه ترمه گل لذکر کو کولانا بو به تایبتی لکولانا جاده دیار بکری بو لناونده بو مرکزی بو گل جی حتی کش دستی اون هبه نهشتین کو هوله داربه چه بو اول ما محمد شیرین یلماز لگل منه لگل ویجی میوانه کی وی هيا مبره خو بدن باتمانه بکال لباتمانه او چیز مرا بیشن دور دیسم من استودیو بن محمد یلماز گوتن ته بله که تخصیص پاتمان سباو جب خیر ونجی زانن ایرو سالوگرا 15 ترمه هيا 15 ترمه ده دربک خاين سر ترکیه چبو و دوی شهید نزدیکات 105 حب شهید و نزدیکات 1000 شی غازی مچبون و غازی سروک صندوق özgürlüğün sana batmane Mustafa Sevinçer vel bamaya aviş mara bahsa 15 terme ki gelo 15 terme çava derbas ul tamamı Türkiye ul batmane çbu ve mara bahs ki belaz benim khairat sar çava ve hatın jibona 15 terme ve ne bejinçe de kerem kan بله برای 2 سال بره مخابن 15 تموز ریخستنا ترور یا فتوی به المان ناف دولتی دا المان خوی ناف دولتی دا خواستن دربه کی پک بینن اما الحمدلله به فراست و جسارت و ملته او ارمانجا وان نگشت سری tabi millet به جسارت و فراست خوی مزن
lehemberi darbeciyan minakeke pırmazın nişani dünyayı tevda u van darbeciya dane sekinandın. Darbeci tabi ev 30 sale 40 sale bir hükümetin meşhura lehemberi vanra mücadele etkirin. Tuhastın hükümetin meşru neçin ser. Tabi elhamdülillah millet ne hiç izinle de van haynara. بله تمام ترکیه ایرو به ایواری چالاکی هنج بنا پازده ترمی اول باتمانی جی هنج بنا ببچه. Roja darbeji milletimi Türkiye çava tevderketin kolana sokakan roja avul batmanıji milletimi batmanıji bir kelejani bir cesareti ki derketin meydana u hemberi darbeciya millet sekinin millet iman xub baveriya xub cesaret o sekini de salvegara duyemina darbeji İroji bu kelejaniye diz milletime batmane u milletime Türkiye tef İrodis te derkevin kolana çalekiyan da te cibigirin el batmane ji işef haşta da ber vilayete da milletime diz te bicive u şermezeriya xo eme karşıvan darbeje diz carekadi pek binin zaman u ve mesajeme bidine dünyayı tef karşı millete hemberi milleti tu hez tu kavvet nikareko bisekne emi ve mesajı bidine işef cari kadi emi bidine dünyayı tabi inşallah. Böyle yani jibonu jur pediş darbeçe ne bin gerek geldi me çağbeş heşyar yavaş. Tabii. Vega ve darbe da dit ku rehistinin hain rehistinin de nav gel de cigirtine nav devlet de cigirtine be fikru ramanın khoy milletin ku وکی دینی وکی سیاسی وان فکر نزه انسان مدبن وان جهش وان دبن وان دخابینن و با آرمان جه فکر رامان خود خوازن ملت zarar ببینه دولت zarar ببینه جبوی لازمه کو امتف شیار بن هشیار بن لهمبری سازیان تف رخستان تف جاری کدی کو تشتکی وک 15 Temmuz'da darbe 15 Temmuz'da pek ne جبوی لازمه امتف شیار بن هشیار بن karşı darbeci. Böyle yani 15 Temmuz'da çibu karın beşi mesela. Böyle. 15 Temmuz'da rehistindeki terörü ya FETÖ'ye hisen dini bikaranın civanın me horte me gor amaca rehistine xo bikaranın wan xapandın ve elemanın xo nav devlete de eku nav askeriyede eku nav emniyete de van insanan lehemberi millet hemberi devlet u hemberi iktidara meşru rabun bikaranın u van insanan xwastin darbeki pek binin tabi birasti em baş zanım ku ev rexistina terora FETÖ'ye jî birasti piyone ki Avrupa'ya, piyone ki Amerika'ya, piyone ki emperyalizmiye yani ev jî nebseri xubun birasti İca tabi mixabin ev gencimen, ciwanên ji bo armanca xwe qirêj bikar anîn û xwastin darbekê pek bînin tabi gava dijî me got elhamdülillah milletê me bi feraset û cesareta xwe li hemberê van darbeciya sekinin û em bawer dikin ku ev millet şiyar jî bû îdî tiştekê wisa jî tu carî jî qet müsaade nake milletê me inşallah. بله از بنی باشتاری پروگرام بون و با گایدانه ما مالی آبا بله که کسیج باطمانی ما بعثا پازده ترمه کر گلو چلوه دچی بیه گل چکریه گوتن یا نبنده. Amaca darbeki işime 15 Temmuz kuşbu devletame yok me koleleştirmiş bin me tehne bin himaya xwe me tehne bin emri xwe darbo Temmuz 15 Temmuz bu devleti bölmüşken ikiye bikin dikkat bu
iç savaş dereyxin meş erdeme dereyxin me yoktun şunama başka devlet mi dedi. 15 Temmuz gerçek amacı olan ve devleti parçalamış bikin, yok bikin, navaban insana da huzursuzluk bikin. Emjiveki Irak'ı, Suriye'yi muhtaç bibin. Ama jawan teke bu. Çünkü navame da haine bu, navan haine nizam bu, avanjı rabu 15 Temmuz darbesi kimi. Amaca 15 Temmuz darbe girişimi bıkına bin deste xoda o xara bakın amaç bu. Ev darbe amacı düş ülke mesela Amerika, İsrail zaten Orta Doğu hemi yok kelime. Mesela Suriye olsun, Ürdün be işte rejim Irak hemi parçalamış ki kiç devlet mi ona de devlet mi ona. Güçlü devlet Türkiye Cumhuriyeti ve İran. No Amerika, İsrail derdi o çiğ de benim ve her du ülkacı yok etmiş bir ki de de Orta Doğu menişmere. Ama cavı huzura Türkiye xarab bikin. Huzura milleti Türkiye xarab bikin. Huzura bölge xarab bikin. Ama ca 15 Temmuz'u 15 Temmuz سال 2016 دا خاین افراطی ارتش نافدانا دولت مزنی در و خاینتی و نیارتی جبوگو مبرد نهف جبوگو هرم آمده کشتن و خونریزاندن شبه دولت آمده بخنوک عراق و سوری جبوگو ام مهاجر ببن amaç ev bu. 15 ترمه نتاوا خاین لیبو گوالاتیم پارچه بکن. قسمه parça parça yani جواد دولتا هاتنا بدري بدسته وانا كيبو دش دولت اتكنا دش دولتا دبي او كذا صعبو دبي ضربه girişimi de صعبو مثلا İsrail, Amerika, İngiltere parma telikawa dve işi de bu. FETÖ yönlendirmiş ki mesela FETÖ kısmına ben Amerika ve hatta ve darbe girişimiye ki yoksa FETÖ tenin kar bu ve darbe girişimiye gerçekleştirmiş ki. Türkiye bölmüş bikin. Türkiye parçalamış bikin. Millet bir kevin afaf yani karıştırmış ki ama kuvvette hodini konuş. O bu vaziyette yani. 15 Temmuz darbe girişimi de devleti deste yabancı deste var daha bu. او جي بلانواج دبات ودا بو nedir ezva takbid dikim ve darbe de dest devlet maaşı tedavu nafan ne ku ev qavata bikarbin ve darbe bikin van olayı bikin rabın millet Türkiye bibin ser peşkilandini ya va devleti yabancı tilyava ve tilyava ev darbe nikarmını kırna malat ev darbe bertaraf kır. dış güç haya çünkü seroke ve khayna vegal Amerika ya seri zaten ev kalkışma ya Amerika bu. Mutlaka تعيش وخرابي فتنة فسادية قد هرما مدى أناطوليا نافي دا تشيد بي تليا دولتي غريب تيدا هيا و نب نافدان و قوتاوابي اف ضربه girişimi çeyned bu. 15 Temmuz معلومه ve ev duş ülkeler خواستن گو ülke متخنا بن دست مشخور بکنه کولا amaca ve ülke derba ulu bu. tepkiye halkı da gelek baş bu. Millet Türkiye tepkiye ka zafs behi davan, derse ki zafs behi davan, bu ticar yevsab. Nert dikebne ser rüya dünyaya cari ki maiji vi milletil haintin nekin emele yekvat Türkiye'de ji peyda nekin. Halka direniş afi halka henki zaten af halka tünebiyor devlet ji tüne. Af devlet ve halka hatta halka devlet ji haya. اف حلقه قوت خودی حتی ایاخته دولت جی ایاخته به یعنی صد جرد جهال ضربه denen buşa yani hatta halka ya buşa yani. Ne göre mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde ve darbe divali denen af darbacı FETÖ'cü. Çağ değerlendirmişti. Hatta halka Türkiye'de hatta Türkiye hali sarfaya men ne bu ara ne görün çünkü hatta ve
hareketi divale bkene dîtin yani başarısız derketin mi ne bu ara bkene? Vega vi avayı em düşünmüşdükin çünkü hain her zaman haine. Ticar emeliyi xilaz nabe. Ev ekel dorameş devleti dorame ev ki nave haine navemede gelek emajuan hebben gelek em bir nekin çünkü çağımıgu hain kengi keve karşıya saldırıyor ne belliye her anji ev saldırıyaman tıkarın çekin dibi milleteme her daim şiar be haş veyeki hebe emneyne leysku oynayana. Ne hebeci buşa yani hebeci belki xav be hebe ama buşa mesela çıra buşa çünkü af halka hanike güvenmiş Recep Tayyip Erdoğan'dı be hatta Recep Tayyip Erdoğan'a ya mitiş buşa dama Recep Tayyip Erdoğan avadi bir o zaman olabilir ama buştur Allah onunla olsun başka bir şey söylemiyorum halka da sonuna kadar hem teşekkür eşkal buradaki halk güçlü ya. بله تماشاوان جا شوا 15 تموز کو سردا 2 سال در باس بود تشبس که خایم بو کو در بکارجی و هیویه نت کرن کو و تشتکی وسا در کوه ام جی ایروج بو سالوگرا 15 ترمه برنامه کتایبتا 15 تموز خبر دادن 15 ترمه خبر دادن کسین کو شاهدن و روجه گازین و روجه ایرو میوان منن ام بحثا شوا 15 ترمه به تایبتی با خصوصی و روجه چه بو چوا خیرتک چوا بو جسارتک چوا بو کو درکت ام بحثا وان کان دکن لگل میوان خو او کسین کو تلویزیون خو نو وکرن جبوام گبر و آگاهی کانو غازی 15 ترمه ایب آباک غازی 15 ترمه یوسف آتاک و دوچند دکتر اکادمیسین شریف اسن دمیر رو میوان منن ام بحثا 15 ترمه دکن که ایوب اشتاب پرسم تم بحثا هنک دسپیکا پروگرام دم هنک بحثا و که کر 15 تموز کر روزه کا چوابو حصه کا چوابو کاری بحث بکی چوا چوی حتی و داره چه دید چه جسارت داته تو نترسیای چه که بحثا و شباب که چه دیده؟ ها از تزهی شاتوم امال امچون من میجا یادسی کرد من یادسی نمازی میشه عصر کرد امات نمالی حتی بدری اول کی من فیسبوکی دا ای ورا دید یعنی ورا خبرال دا گو ورال دا گو ordu darbet ki yazan çi emgeç topi mali bu hem devası mali bu ben televizyon seyir şöyle TRT haber bu herhalde ben evi seyir ben neri başbakan uçağı açıklama tıkır küçük bir kalkışma heyanızdan çi ben bu artık hani merv insanım ben anlamış mı yani darbe be çünkü devlet zaf güçlenmişti bu millet zaf bilinçlenmişti bu. Gerek tişteki evi pişiye bana kesmiş kiran yani gerek tiştek bu ya evi devlete çünkü kes ne kadar bir Türkiye güçlenmiş be. Bira kes ne kadar bir başkan evi cumhurbaşkanı evi bira güçlenmiş be. Ama tu megami çakın Brahmin bana çubuna tatili ben telefon kır ona rebun yani çünkü ev gece cuma bu evne pazartesi biz vermem bütüne iş. Valla bana telefon kır bana reyda zveran hatta evne hatın من تلویزیون تعقیب کردم چون عربای جوان بود. انسان جمهورباشقانی گو از حقیق و گازی havaalanına دکم جاده دکم اوت کم از آت خمال دیم بود. انا سکیم جامون کارم بگیرم. گو تو هری تشتک ولی سریته مگو یعنی جامون سمامه درس یعنی نه دگو برا دعا دکر فتح سورسی sürekli دخان. مگو یا از مگو یعنی دایک مگو تو نخواهی برای کارت به شهید تو نخواهی به شهیدان نسی ولی گریا به دری سکن وزانی گریا گو وارد باس به وزارت نکار پیش بیجیم ایسا گو دارت خوابی من برای من وانای جهاتن ام توپون بای میجی وانای جهاتن ما همه پشت عربا مگش تعطیل مالمسی چیه زد نه گوشه دوشونه تعطیلی نیست ما خبر دارم مگو هم کیم که هرن مگو برای که خود من مال هیچ مگو چیز به چنا بتو مال بسکنه هم ده هم مره zaten 11 11 kardeşiz. Hem siyari Arabi ولی هم چون
ام مگو ما شارک آبی که من مزن نای شعبانه مگو ام چاکن یعنی امی gerek şek mikin مگو ام gerek şek mikin çünkü herkes deketiye devre dışa araba ve koruna çalmış ki ama emice Sincan'ı bu Sincan merkezi bu Sincan merkezi de geriyor millet orada koruna basmıştı ki ders ona bayrak ama megu eva boş yani gerek işte ki yani hem çakın diye engellemiş ki ya emi bimirin ya emi bimirin başka çare yoktu abi men gole مگو من اونا ریدا بودیم من خبر رسید که دگوت گناه قوم باشگانی اسیر دانه وی ساعتی دگوت گناه قوم باشگانی اسیر مقابل ولات تشتاق هايه هم هنا گناه قومی ما oturmuşum خبر da paş مگو tamam چون یالی پیشا گناه قوم için trafik mrafika bu para bağlum tarafı hem çünkü Sincan'ı trafik bu millet ki sokağa yani millet uçak başbakan yani şey başkan Recep Tayyip Erdoğan iyi açıklama kır millet daha zayıf topu sevdi bu millet akını ev akını hem çünkü genel kurmay ama genel kurmay trafik bu beni köprüyü de kapamış bu yani emnikan hani bir şey genel kurmay hem ta Bahçeli Milli Kütüphane hem uğraman araba mı uğrama trafik bu valla hem araba pa bu evni pişiyameci me kornaşam millet araba pa kır me gu emi araba bender bira beylin çünkü naçe gerek em hani genel kurmay امی چک همه عربا برابر امی پیاتی هرن ملت چی قبول کرد خود یعنی اوا olaya eğer ki em şey gazi bubun eğer em na bra eğer em temsilci olan milletin evne hiç deketne devra ez tek ve o sadece ordu sadece evne bun em millet tevehüdü bun yek vücut bun ez na xo ez gazi mi ez xo ona temsilci ona beskim ez ona göre haber dedim hareket xo sivil hatici yani işareti xo ana göre haber dedim, ana göre radibim, ana göre rudunum. Çünkü evet temsilci bir aziz milletine. Vakti ku tu çuy vedir ki mesela genel kurmayı yani şu gelek kes arabe xoştu bun, lüvedere payatı düşün, henek desti onda bayrak bu, henek slogana davetin. Çün belgelen kurmayı. Demek ku tu çuy belkon. Te çoğu de dimene ka çoğu bu, manzara ka çoğu bu lüvedere, o çoğu iriş hatta kirni. Te saat çenda birindar bu? 11 yani 12 saat niski 12'da ona bu. Ha 12'da ona da. 12 şeve bu yani. Dağıt yeki yani. Dağıt yeki. 12'da yek arası yani. Çi saat geçti ve dere? 12'da da az geçtim yani. Ha 12 şeve sıfat geçti. 12 şeve az geçtim ora saat ama yek saat uğramam vurulmuş bu. Yani peyhuda vurulmuş bu. من نادي خاص يعني ورا ابو ملات من هلدان هويتنا عربي يوم مو ناتش مو تشتكي بتنا يعني مو برا söz konusu vatan ha burada kamera kayıtları falan he zaten bugün ne lazım yani ona zorla birin ha izi verme burada ama Arabi'de pabun tekbirler dinin hem yürümüşü genel kurmayı bun jetler seslerime de bas yani sanki hem birsin uçağı hem reda bun be AK Parti de bastı bun çünkü AK Parti binası oraya paşa dişi genel kurmayı ende armada nizike hevdine millet oraya toplu sevdi bun mene oracı Karabağ ama oracı gerek kametine ama hani genel kurmayı ona F-16 yana olsa jerde debas bun aynı gülle çok gülle dakika esas dengledi yani kaybı millete bir fakat o topa takine nasıl ama min amicin diktina mene kes bana nertis ya eri uçağı bana silahı hani bomba Davut uçağı bana evde millet kustukir evdekir ama millet nezveri. Millet geri nezver yani ne düşüyor? Geri daha zaf düşüyor. Şu Armanca ne bu ko insana bitirsinin o insan için bizavra. Nasıl? Ne valla nertesi kesin nas Xudai ona gış gazi ve Xudai Teala ona belki bir dünyayı ona gazilik neden eva gazilik ya en azından şehitlik vermeye gerek mebde eva millete ki mala Xudai ketbe ana göre min gaziye ama belki bir dünya yine ama Xudai Teala zaten gışka hesaba en zindizane Xudai Teala'ya ona gış inşallah Xudai Teala hesaba ona kitabı ona göre bir ki emat ne begena kurmay esker şey sekini bu tüfek doğrultmuşum millet kiri bu sekini bu zarfın tebiramın uçağı emça babun em beni kavşağı da deketin F-16 geçmiş bu mego abim Şaban Cemil bu İbrahim'in wandanıcı evbun pişme geç tevaya hadı için bırakımını küçük daha ders var Noy Kadir hava megut ne tuzicici anne be evci saklamış Arabi pişi Arabi para Arabi bu ya o ne diyor em uça plan dıkında mego ya hani pederi gene kurmay
هواجی هر سیار عربی به پارا سیار به پیشام hani پیشام پا بوی جری ورا ساخلاmış bir koru مگوش همون امی چاکن فلان خبر ده گم پابم گنا قرمای امی ده که من جوری قابشا ده که پرو ما چوبش کنه من قادر küçük yani مگو تو ورا چات کی فلان مگو تو بز ور ناز ور artık neyse ولی abim گو uçak F-16 davas گو برای fena karışmış be گو برای fena karışmış مگو daha tabaka خودی اما مناطق خودینا اما هرن وینگه تاقوان توپانه هبون میدانه یعنی عسکر تانقی هاتو بونو ادرش Kızılay Meydani Ulus Kızılay Meydan hatı bugün ketme onları genel kurmayı. Ora nizamiye ya. Gırtı bunu ederi. Her Arabi polis ezmiş kiri bugün polis beni Bağdat'a sekinim ders ona işte ne dat yani illaki ne bizim ben biraz işte bakır görev yeri ona uğra bu belki nizam ama araba ona ezilmiş bu tank araba ona ezilmiş kiri bu meguanı çubuğa çabuğa guvela ha tabii onun çok endaz his bu. Öyle. Meçhu ora be demra esker esas sürüşü sekniye merve ke bu em halkın em milletin unça un silahı doğru silahı me demaçı men dolutmuş medik ya ki komutan ki ora aswa xitiyat işte xo bra her onu bemirin اذا كان ki evi çalsa go ama millet ora مگو امی بمرن یا برام بکشین اوی مرا سگو مگو مادر نسا بکشین عندنا نظامی دوره ما تکبیر yani دو ماده خدای تعالی bu yani مگو تکبیر الله اکبر امسا لباس پیشا genel kurmayı bun اوی اونا یالی genel kurmayı یالی دنیم ora set tank zafatın te biramın set tankı bir de ora nizami asker ona ora agır berdiname yani ben dersime de bayrak bu. Bəli. Dersime piyada me tişte partiya jinet kir. Medgo tekbir Allahu ekber. Tib gülleyen yen askera ekol lwedere bun tibrin darbiyan be okey. Biye tayare. Nana ye gülle askera. Gülle askera ekol lwedere berdan gel yani. Ana golüm ya set tankı ya sen tankı tankı set tankı askera ke bu. Çünkü deri tankı ve kır bu. Kısım tankı kısmı nizamiya genel kurma ise bırak millet ne kev. Bele mfam kır. Tabi ve şeve hakikaten şevaka tarihe o denizani kikiye denizani çavayet asker hemberetene tanklı hemberete ca kiki Yusuf tici Milli Savunma Bakanlığı bu. Eri. Ti çava çuyu vederi. Ben diyemen haymana gedikli. Bele. Harman zamanıydı. İma Harman dikarin tam biçer has telefon kırt moy arkadaşım Malatya'da Vahap selam dikim. Vahap telefon dikti. Yusuf darbeyi az alist. Meni jemen sarı arabam önce Haymana sonra Gölbaş özel harekat baktım burada polisi tiştihaz on uçak bombaladı sonra geçti. Menici arkadaşım yine avukat Murat Yiğit var o telefon kert Yusuf silah hast min ece askerim emekliyim dua silah hast ya ki benim de Tıkanday Kızılay ben Gençlik Caddeyim sonra haft haşt tank mene GPS ona mene silahla ateş ettiler. Önce benim araba sonra ben indim. Ya ki binbaşı ben. Binbaşı ateş arabada ateş kırdı. Arabam cihaz. Şimdi tam kaputun üstünde hala duruyor merdiven. Ben binbaşı söyledim binbaşım Mekke Kenan Evren darbe kırt. Eğer ölmeseydi Ayşe hapse bulacaktı. Mekke zarurat hast Mekke. Kıdere bu mesela o binbaşı Gençlik Caddesi. Gençlik Caddesi. Milli Savunma Gençlik Caddesi jandarma eğitim testleri gihaz ayrı. Haşt tank hast. Orada binbaşı ben nezanım ki tank şoför uzman çavuş. Binbaşıya emir ver tank dursun teslim olun o söyledi nezanım uzman çavuş nezanım ben başka bileyim Allah Allah
Ondan sonra tanklar hareket etti. Orada bir teyzemi ikiye böldü. Oradan gittiler. Onlar tanklar hareket edenler muhtemelen Genelkurmay Başkanı'nın önüne gittiler. Baktık tanklar gidince dediler meclisi bombalıyorlar. Meclise için Milli Savunma Bakanı'nın kapısında ateş diken. Ben oradakiler söyledi. Ben askerim, emekliyim, mekerim. Binbaşı, divasi binbaşı hast. Ya ki general hast. Ben generalim Mekke. Ben dizanım bak fotoğrafı çekerim. Sonra sana mahkeme açarım. O general uzman çavuşa söyledi. Ateş dikin. Ateş dikince uzman çavuş MP5 tak sefte ya ki zaru mert. Ben siyan şey yaptım. Çıktık geldik. Allah'a şükür vatan millet sağ olsun. Bizler keşke kurban olduğum peygambere şehit olsaydık, ona komşu olsaydık. Allah devletimize, milletimize de zeval vermesin. Böyle şeyler yaşanıyor. Ama ben o gece Allah yani ben korkun ne zanım ne kazanım. Korkun ne zanım. Gri kim ateş ediyor, nereye gidiyor? Biz hep oraya gidiyorduk. Herkes oraya gidiyordu. Ben değil herkes gidiyordu. Yani kurban oraya. Genel kurmay mesela genel kurmay çavuşsa tevli heviyek hebe لما وقت بيجي وزارة باراستن ملي سلامة بخانيجي لبرويجي تشكي وصاحبه كو قلة بردانة وتلبر قلة هروها أو كسي كنت بردانة تويديته نا من نكردم نكردم ya Allah bismillah Allahu ekber mekerin Allahu ekber mekerin askeri main mekerin onlar gülemin taşlar. Liber wezareta parastineci şehide meşhuhabun vederi. خدا رحمه خلوان بکه انشالله tabi cesaret şeref iman amana tedrihi mervada hem beri askera hem beri darbekara hem beri tanka hem beri topa hem beri uçağı و طیاره balafra mer elbet kara ve çağıp sekne heke imana merva hebe mervcid kara ordiye ki de seknandire yani mevina tab çave xo tecrübe ka başkır yani jve zalaltır adbare millet şektine gomer bravo که و مره بیجه هجم از گوتلی بدم ته ما بحثا وقت بیجه دیرو که داربه جیکر و شوه تبحثا خوش جیکر tabi mesela gence mehne nifşa mehye kesin ko mesela dısal beryanha ve idraka ve sale he baş ne kirbun ha naha idi idrak mesela idrak ji bu ko indi herkes zane darbe که چه آبو هم به عسکر آبو هم به امنیت آبو هم به سازی دولت داب معمور و کارمند آبو هم به ناو دیانت دابو یعنی سازی دولت سازی ین امبجن ین اول کاریه کتبون هر دری و گل جیل هم بریوانه تو چه واد بینه ویه که یعنی شکی البت پلان کری بو جی پلان کری هم در کفن حیاک و امورن وی آستامه چکی چوال برچاوا بو چکی چوا هاتا کرنه پلان چی بو وقت بجن لدجی وقت بجن ام بجن ام نهاد بینن ام بجن امریکا اسرائیل او تدا هنه تلیان تدا هي لمثلا فتو الله گلن و گروباوی رخصتناوی به ایمان به اسلامیت انسان خاپاند منو سابو اف یک جهه بو yani hatta رب العالمین بخود بجه کسی که و او که بخاپینه و به اسلامیت رب العالمین بخاپینه و درکون های جوان هبن بجهجی چه وقت بینی و تابلوی؟ ولی اف حرکت تروری چه مسئله چی بو؟ مسئله دویا دولت همیشه که شوارا وگیره یعنی که نوف هر دری دا هبی و ایتا گوتی همی درجی وگرتی بی اما تر نبی یعنی تر نکر دویا همیش که وگره tabi karşıya vidaji insanlık gelik xabatkar gelik zana hebi plana uyje hebi plana reis je hebi ev hareket ha yani hesabı xo hem devlet emperyalist را girtbi و هم جی نوف و دانه حساب کردی که هک ساعت سه شوه چه به وکی دار و ضربه لشکری او جی سرکف تن ببه اما
پیلانوی هات افشا کردن بله پیلانوی هات افشا کردن که اوجی دولت سر استخبارات ما یعنی اشارت دیتن نگو از زنوکم یعنی سر اول بزانینا اشارت دیتن گوریه واجی حساب خوی قرشی ودا چکیرن شوی بونته وين بيجي بابك نه سال داته دنیای نه بله جان این بابک جد düşük او دبن زورک دمره اف داربه ولی مر هکه bizim saat 3 گوری پلانو خو کری او پیرانو از ولی تحمین کیم کی یه سرکفتن ببینه یعنی خودت علی دولت ما او کر یعنی زمان دوما زمان دوما فرصت دوما و ابنو بریم گوتی انسان ماجی ولی شبیه کی هدی مران دیه ترسان دیه yani ملات ماجی نوای بره yani انسان مهدی بلگو ماجی بلگو ما توجی انسان مهدیش مرنه ناترسه مرن çünkü her derya çı qoruş مرن haya و پشتی علم ما دینی دوجی تصوف دوجی haya مرن haya رابطه مرنه haya مثلا دم رابطه دیکن مرنه تدخل دمرینی مرنه دینی بیرو خو yani اف شهادت haya عسکری ماجی گل زمان انسان ما عسکری ما او کرن گوتن اشتاف عسكر نه عسكر ما سب كي سب و انساني خلط كرن يعني افدار بكرن و عسكري حساب نت كرن گوتم نشمه ولی عسكري ما جي عسكري ما بي چونكي زورو كي ما بين اما هميش کو عسكري كريا زورو كي ما بين وده دو سيستم كه سيستم چ سيستم شهادت شهادت نو از ولی ادعا دکیم که دولت ایران دولت ترکیه و هر دولت اف سیستم و شهادت او کریه yani kiriye ve ki bizim Türkiye'nin bizim kirine kurum. Bale. Yani rünüştiye ev şehadet. Lev şma her de devlet otursun. Ama bizim devleti Arabo. Devleti di ev sistem o şehadeti nehtiye rünüştandı. İnsan pişki demata pakir vaya bravın. Bale. Yani şmirne tırsın. Çünkü hesabı o mole ve dünyayı bizim o تشتي وندو بكن زيدانه مثلا هجامن تبعصا صازيه تبعصا بنجهي كرتكو يعني وك شهادت وك قرومك يا وك تكو يعني شهادت مروك صازيه كي بفينا مروك امجن دفرك مهم بفينا بيغمان اف تجربهك اف يعني رونشتنك وقتكو ليه مثلا بعضی تموزی دا مرف دبینه تدی هاتن پرا گرتن مثلا پرا بازی چی گرتن یا فاتحه گرتن و اینجا ناوی بو پرا بعضی تموزی مثلا کسی این کو دوی حیام دا حیانها مثلا ناوی آن نظام بونه بود مثلا یک جوان عمر حال استمیرو مثلا یک جوان مصطفى جانباز مثلا لی استانبول یک ایلهان وران مثلا ایلهان وران حواله می بو یعنی مثلا حواله تا بوشی حواله دوست می بله بچهش من دیه او درکد انسانی که چه ابو الهام ورا شبک همه حواله تبو از حواله می بو üniversite دانه دم از کتی üniversite دانه Yıldız Teknik Üniversitesi Zangah Yıldız'ı انسان اول مدیتی الهان بی yani بریوی ناز دکر مصطفى üniversite دم و هف رابین الهان دم ناز کر الهان yani اله جی شبهه دبیم yani مزانیا انسان صالحه نو شهید انسان شهید بن اشارته و بالینه دم میجی شهید بینه زارو که میجی شهید بینه ملای قرآن درس قرآن دائمی شهید بینه کره خالم شهید بینه از اشارت شهید آزانم ایلهانش شبهم الایلهان هبی یادم میشت که رحملی یا متگو بس یا بعد میشت که فرض متکرن از دکت ادمام بیویه یعنی میجو خوالی تقوالی دکر قرشه نحقیه دوجیبی انسان یک مثلا دم نحقی کی چدبی کل میجی نحقی هاتن کرن و حرکت تروری نحقی میجی کرن مثلا 28 ثبات yani 28 ثبات پایراجی yani بله او شهرداری استانبول دانه یا نحقی میجی کرن من سرو در خوامش ویراد گوت ویجی درد خوش مراد گوت çünkü ولی دوست مو زیده دنیا دانه هر سه چهار کنن مدشویر او دکر وی زیده او عاجز دبی yani şunu من گویا از عاجز نبم بسینه نه زیده از قرشه حقیقه مثلا ما پارسگیری ما مثلا برگام سرویجی تیشه بلکه مثلا انسان خلط او بکن یا دگو که مشوارش مرا بیجه اساس خنش انسان مرا بیجم انسان ما و مثلا و ده سپحین زونه ترى از بابوار بینم تاتش شمرا بیجه کال بده چه دبه
مدقود یا دقو والله بلا اوه نوف دولت دو جوایتان نزانن یا مدگاه زوروکی ویده ما 17 سال او ما ویده یعنی بجا ولی 4 سالیت گره هستر و انسانو تیشه ها دقو از چو چکین اب مثلا هم اومد بقت لازم هم ببین یک لازم هم برابن ولی انسانی که ولی قرکتری زف او بی یا دمو درکتش در واجب هم از دوان که من یا سونه اوه روش تغلیم زانی آت ما انقره پیشو و روزه می بخشه که ما دوبین من بخشه خود تسلیمی کردی و اینکه جا مرا ویرا تلفن دو جیش تغلین میگو انقره ما وشه یا پیشو وشه روزه کوی پیشه ولی هم ویراش تغلین ولی وکی مو ودا کی بکی ولی زیده او بیم ما اون بگره او سچی ما بی رکتور ما بحث سش مشکل می حتی میگی پرسی میگو کی سش میگو شریف فخر کی کی به نه önemli نه دنیا مرنه تشتی ولی جیوش مرو جامر ولی انسانی که زیده تقولی بی بسیط حیاتوی بسیط بی مثلا بیشم نه ولی طربی نه ولی بیشم بن مرسدس و عربه و فلان قرومان فلان نه تا انسانی که ولی سیویل انسانی که ولی بسیط یعنی تا چه تا حضر از وارم چاکیه توافق دبی هیچ چی بو مثلا دیدی مرو حواله کی خو دوست کی خو مرو وندا بکه تمام هم دره کی جبر کو شهید بیه از بارم شهیدی لی هاتیه بله شو یعنی بجنی شهیدی یا قشمی شیوی بیه بله بله تبهیز هستکا چه بود لانقره تبهیز یا بله الان من لانقره بهیز çünkü روی از زان تواره دوره او هاتن گرتن زانی yani سه روزا در روزا من نکاریم هر استانبول çünkü pirakamıl ve pirakamıl kızıklıya bir o ser çum ser köprüye az avtine bir baba av tikes memnun durejine bin az ser piraka hoca zide rahat bin çünkü pirakamıcı insanı gerçekten avcı ve ilhan aşmeci tırsın pişki zide insanı kvali ama dema ya az pişki alimi ma çoğu ya şehadete min zaruktahi من مخوا و بیشتر میگویی او انسان دور خوا برگویدن و مگل انسان وندا کرنه بله یا ایلهان هولی از زیده قهریم اینکه زاروک بی مالی زیده من زنیا سبب چیه ولی اون بله منو مزنیا سبب ام علم سوسیولوژی خواندیه ام جواک ناسی ام ناز دکن توپلمه دماد بین مجموع انسان نه انسان کشتنی بی yani انسان ولی بی که زمان اوجد کرد مثلا پیشا ویجی گلک تشت و انسان هات کردن و انسان حرکت تروری پیشنا و جانا دگوی هم جانا هم زیده پیش داده چن مثلا ولی حشوانت کرد بله ولی او دکر یعنی دگوی یعنی هن حقسız جیبر کوبا او ببین فلان ولی او سبری هم انسان ها او بی تشتک دی ها ضعف اثر و قهریم ان نزیک حوالی که وی هبی جور کم سرویجی ما خبر دا میشه را گوته یعنی هاش وی انسانی ها بت ویرا او دکی او شوی دی درکد یعنی دمو مثلا جنازه وی او کیر شمشو سر او ترنوی مرنی او جیته وی خود پیش زانی انسان نو و حرکت دا انسان کشتی وی ده خود پیش از مو سر تشتی هولی منافقی یعنی دوری کوالیه کی انسان منافق زحفن نو حدیثی که پیغمبر هست جد مو چو میمینو مسلمانو منافق جای فرق داره جد ده اشارت هنه یک تاور یعنی سپاهیتایا تاوره مثلا انسان و برای ما تاور که سپاهی او کرنه یعنی سپاهیتا نشان دانه یا دیجی علم کور اف هر دیک انسان اشاف هر ده اشارت ها مسلمانش منافق ده فرق کرد ساعت خوش بجیم طبی یعنی الهام وارن خشی خدای رحمه خلیب که انشالله شهیده که بازه ترمه هیه وک حواله که نیزیک ببیرانی نکاویجی گله که خوش بو شخو ما بلکه فیلم ویجی هاتا چه کرنه جنز و ما جویناس کرد مگویا یعنی قهرمان دنوا مده و شارتی هبون ام ناوی وان نزانه بون جانها ام چیروکا وان دنرن یا راست دما کو مرف شهید اجی دبینه مرف المغلبات وان مرف وان بچاوی وان مرف وان دناسینه دبینه کو انسان کو تبعتن هل بجارتنه يعني مثلا اف شهید هاتی هل بجارتنه يعني انسان حقیقتا شهیدی حق کرنه او شهید بون
اما صحبت خود دوام بکن صاحب جبو هم برای خو بدن گل جی بکات ناف زیکا کو کولان دا جبو پازتر مه گل چه دبجه گوادی ترکیه ما هنک وتریان ین گل مهانی سرکرانی جان هنک بازار مدیجی هنه اما برای خو بدن گل بکا جبو حولا ضربه خاین چه گوتنه درو دیسمبر بکر ماجاوی چی بو؟ ماجاوی حضورات ترکی بو، راحتیات ترکی بو، جیرانه وی و لفاتنا ملت تفده بو گو بالتالامیش بکرن و نکرن en son Amerika جی انگلترا جی Avrupa جی دسته خوابه دسته فتوه گو امکانه فتوه حضورات ترکی gelecek Türkiye خراب ki ma başka amacavi çe khuyum bu kuştun bu katliam bu rola devleti banji li ortaya am iro az mesela bajar ki vaka medya de siyaset etkim vedbinim insan ki may şugul kerji vedbine insan ki may fakir gol çiyet şugule jidbine rola go dış باڵانتیا ئەمریکا ئینگلترا فرانسا va bixana hev hemikî tevlû hevdûka ji sedî sed rola derve bû. Vala dixwastin got ûlka xerab bikin, Zlamê xayîn bûn, dixwastin got ûlka me xerab bikin. Demokrasiya me xerab bikin. Ama ceva ev bû yani. Başka çi bû yani. Tabii ki destekçi wana hebûn yani. Devletê Ewropa destekçi va xayîn hebûn. خواستن گویل کام خراب بکن، نام خراب بکن، حضورام خراب بکن، ما گوشسز بکن یعنی اما جواب بو. اما جای بری گوز اما جای جور بیجم بری حمتشتی 250 شهیده ما هنا بشی رحمه خود الوابی خود تعالی مقامی وزیده بکی انشالله وا شهیده ما خود تعالی صبری بدی اهلی وانا اما جا و فتوی خواستن گو بالکاما düzenama ve rahatiyama u devletama xarab bikin. Ya rastî ev ne darbe bû? Darbe jî loşîna bê. Ev nekê tevliyevkirin bû. Ev nekê qaws bû. Ev nekê yani derdê wan nekî negot belam darbe bikin û herin li ser qultiqrûnin. Ev nekê nêta wan nekî û Tirkî tevliyev bikin û şevekê de di şeva da Tirkî bikine weka Sûrî bikine weka va dewletî tirê got tevliyev. Armanca wê darbeyê ku Tirkiyeyê ji hev bilavken. Heş parçalamışken yani qayaqa elhamdülillah başarılı nebin. Vallahi Armanca ve tahtûd ulasî lazım. Sarafeto ki. Yani niyetan xirab kirmun ya Türkiye'de ayrılmayı çeken. Armanca evi düzenen her xiraken askeri rejimi biniyoruz. Elbette Amerika mesela Hindistan'a himayet ettin Abdullah. Sabahı ve çende za proje ke mazindi 15 tirmehe niyetavne bi Tayyip Erdoğan seri devlet Irak'en devlet cadi aynı zevrin kari zamanı beri. Şeve mezani çıka millete ki kanca çıka haşqa heye ve şeve hükümet bçeke zü bihasa ve çende avan bçeke rakine peşi ki و شوی هم تو دکنه کولانه وقتی بگو 15 تیرمه دربا فتوجیان تا تقلیمه حالا هم عربی عربی صاربی زنکی گوته که چی تلیکی هم بگو والله بچه او متحاجمه بیا سوزه خونه بابش حالا لیوم تماشای تلفن دم ملت دوستان تلفن میلا خانه از جورج عربی وقته من تلفن را که من نان را که پانی را که آب را که اسنا سواشی حالا همچون ملت به هابی ما توری پیاده و ویتا لالا قراقولی هم هات نانو چورسی جادی عربی خاص عربی بنی اورامه چه دا پاترول حاج ابراهیم دا هاتم بروز دا با میتاب اومد و
arka opmiş ne olur. Kadar kavaşat atamı. Geli Türkiye velatime çavan çünkü velatime de 80'de 60'da darbe mezin din, sıkıntıya mezin din. Sero Komar Emre Recep Tayyip Erdoğan de televizyonda bangeki da özellikle de bir meselede Eku Alikariya en mezin kiri Diyanet İşleri Başkanı ve Teşkilat-ı Üye. Seladan, azandan, milleti hişar kırın ve milleti bçiki zaf mezin nişanda elhamdülillah çok şükür evi derba mezin, evi felakete ve musibete mezin لسر Türkiye hat defkerini. İşte kusatını çünkü hükümete Türkiye hükümeteki nu teze kurmuş buye sistemeki zaf güçlüye zaf kuvvetiye o fırsata kesinlikle naydayını keseki beravi işte hayal neke o işte artık tünne. İnşallah daha emi kurt bebin daha emi güç bebin daha emi efendime şimdi mazlumlara çaresiz ara emi inşallah yardımcı bebin. Avruş yani hamib hevra rabun yani karşı askeri rabun karşı zulmü rabun. Yani evi go limete de evi go Ali Koptana bu çangal halkı fajida evci zalim bun evci zulmü kirin khudi şimajid hevnani. Ha evi go karşı wan derket khudi ala evi go mirne khudi wan berahma khoşake khudi şiwan zaliman hevneyni. Millet Türkiye ulusal teşekkür ki yani dünyada görülmemiş. Dünya karşı Türkiye avat tırsıya. Go khodana beni tankan beni silahın, beni helikopteran, hiç ne tırsıyan uçon ser askeriya da ali او درکت میدانه تابع قربان ابن بتونی دولت اجنبیه ورنا عالی هب نکارن قطع تستکجم بکن و الحمدلله مسلمان ایدن هشیار بونه برا کسک لسر مسلمان ابنک وکی چناقلی دا او زار می گنج سلاح و عرضه دا دکشیه اوانا به پوتینی وی قلشی قارشی ویا هات هفته 7 دلار قارشی هات یوی روی او رئیس ما رجب طیب اردوغان گو درین میدانا ملت به آتلیت خو به شورت خو روی میدانا و دربه هان را گود بسکنه چونکی وی ملت هانه شستی دا به حیشتی دا darbe دیتی بود دزانه بود darbe ظلم سر انسانا حقارت دکن داویز زندانا حبسا خورا ترکیه جی تالانو یخ دکن ایرو الحمدلله رئیس کی مهاتیه رجب طیب اردوغان ایرو başkanlık sistemi haniye ekiba خو گروه خو قرمش گریه به izn خود ایرو شون دا daha fırsat جی darbe را نمایه جی وسایت را نمایه اوا سر تشبسا darbe خاین 2 سال درواس بون بگمان تشبسا darbe خاین bu serfiraziyek berxwedanek tiştekî wisa ku ew kesên ku darbeya xayîn dikirin nizam bû ku ew tiştekî wisa derbikeve ku çawa Serok Erdoğan dibêje ku li ser qederek heye bêguman hesaba gel nekiribûn hesaba îradeya gel nekiribûn şeref û îmana gel nekiribûn hesaba mucizeyan jî nekiribûn ku ya rast mucizeyek bû ku ancak tiştekî wisa bûne ku derketina holê û vê derbaya xayîn jî têk biçûna heke derbe çêbûbûna niha li vê derê vê saetê li vê gavê vî zimanî li ser ekranê we min nikarbû xeber jî bidana rewşeka dinê wê hebûna derbe teşebbüs înqilab ne tenê ji bo wek bêjin rêvebera tê ne tenê ji bo hikûmet û dewleta tê darbe înqilab teşebbüs ji bo herkesî ji bo welatê me têkirine divê merivêna baş zanibe ez bawerim îdî di hişê gel da tiştekî wisa hata qeydkirin ku gel vêne baş dizane heke tiştekî wisa dîsa çêbive ev car bi hessasiyeteka hin zêdetir ew ê dîsa rabin lê divê em ji gencê xwe zarokê xwe nifşa meya nû pêşeroja xwe ra divê meriv bide zanîn û meriv baş bide famkirin derbeyeka çawa bû çawa pêk hat
چی بو دوی جپیشروج دایدی مرف چوا حرکت بکه ایشالله وقت بجن 2 سال سردا و 1000 سال در باس و گرماهی دیسا می خبر بدن دیسا می بجن دربه یک ویرنگ چه بو گل اراده یک اوسا نشان دابو هر وها دیدی رو که داجی او یک جهات قید کرنه مباحثا پازه ترمه دکر لگل میوان خواه بگمان میوان یینکو و شوا خاین دا هاتن جمع هفدو بریندار بون غازی پازه ترمه ایب آواک و بخواش آغریه جاگریه غازی پازه ترمه یوسف آتاک او جی کرده میین شیخ بزینینه ین هایمانه ینه اکادمیسین دوچند دکتر شریف اسن دمیرجی او جی خلقی میو سرته سرچاوا سرسر راحت نوته کی از وقتا گوتنه که داوی ام سر پازه تموزه پازه ترمه شبا کت غازیه کی ت کره دیا خوی تیدی وقت بجن زاروک تنظام اوه هیچی نبونوسا چه به هم خودم ازن خودم ازنه تیرو وقت بجن تیدی اندام کی باویجی یعنی اویه کی باویجی به چاوت پازه ترمه کو جارا کدن تشکی وسا چرنه به گنج ما جوان ما و شوی باش فام بکن معرف چیت کاره بجا وسا به سه هوکا از نه شیء زوی بجیم هوا چاقه پیغمبر افندیم حتی وی چاقه شهید کنه او شهیدانا او شهید 15 تemmuz غازی 15 تemmuz او گش خود رحمت الله اونا بکه او شهید ما غازی مرا خود الله تعالی عزیز şifa bده از psiyona saymışım. Eva darbe gerçekleşmiş. Yani geç gerçekleşmiş ve evi ki bürokratime ve askerime ve başbakanime, cumhurbaşkanime geç. Her ki be. Geç kabra Xodej bana razı be çünkü bana tişteki kır ki evna işi planı ona bozulmuş ona planı koduna seri yani azından erken saati erken Xodej ona geç razı be Xodej milletime ki de ketibe devra Xodej ona razı be امجی سوای آنها دورانه. تید بجینی لسر حساب کی. سر حساب که آن گوتنات حسین که حسین از اینا پیش آنها بجیم خدای تعامل او شهید ما ریحانه رمات آخر وانم که دیگر طوری همه گنجرا چه بجین گنجرا کی اگر ایمان آوی هبه کی دبی مسلمانم کی خنج خدای تعالی به کس نشم از سجده سر خود پا نکم خیلی خدای تعالی کس از گوتنو آنها قبول نکم حقیقتی قبول نکم گرک صاحب çıkmış namus خوبه گرک صاحب çıkmış bayrak خوبه گرک صاحب çıkmış devlet خوبه گرک صاحب çıkmış millet خوبه bak millet نه اکرمانجم گرک همه یعنی کس نکاره مراجعه تو کرمانجنی از حتی از بمرمجی از بجیم از کرمانجم از ام دکار ام بیجیم ام چی بکن ام چی دکارم بکن ام گش که خودش که از کنار خودم بکن نه برای استم وی مروه کی وطن آخر اولاد کی وطن آخر ملت آخر bayrak آخر قرآن آخر ایمان آخر خایل به zaten او مروه تشتکی نه حس کردن یعنی تشتکی پیس ببینه zaten یه قارشوی به یه حق کسر حق کسر yedirmiş ne ki vatan akı millet akıcı elama kolay varat eva vatan tar eva millet tar ne bece yani ye iman ye namus heye merve iman namus heye tişte sana ki az evde bizim iman akı ayrılmış ne ben bizim tek bayrak tek millet tek devlet tek vatan sahip çıkmış bana ben zaten yekdiş ki yeverin ona çok saldırmıştı ben az her zaman evi dünyada ez tekim Müslüman ez tekim. Evna geç kafirin. Desti ona da silah evane, uçak evane evane. Kuday Teala mırrabe. Dikarın mı yemiş ki? Saat hoş. Rabbi alemi kolu pişta merva be. Evet. Tütüştek ne kare bir merva. Aynen öyle. Em ve yeki baş sana elhamdülillah. Meb iman ve yeki haniye. Her tişt iman. Serçavim serserim rahmet malata ava be. Bırakı ko şeva pazetirme heliber sererkaniye yani gene hurmayı Gazi boyut, birindar boy. Elhamdülillah ravşata jibaşe. Teşekkür. Belki jibu dayike ki ko merv zaruk ki merv bine
مربج آنجا زاروکی که مروا حقاس بکره دین خواه اسلامیت به مالبات خو دولت خو وطن خواه آخ خواه آل خو بوه خودش ترازی به سرچاوی مسر خودش ورای رازی به دایکات تراجی سلاو و حرمت از دشینم تم دستی مالات برا دست بی پاش کن اوناس حقاریه بله دستی جا خو با پاش کن سلام ملت مرا گش کن سلام دو بیجیم وی سرچاوی مسر سری من جاب کی یوسف تیجی bazı termehli ber wezareta parastine Milli Savunma Bakanlığı kilvedere birindar boy gazi boy ciddi twazi beji der hakkı bazı Temmuz'da. Öncelikle spas takım TRT Kürdi mene moralman özellikle hatırlamanız buraya davet etmeniz için çok memnunum. Milletime dişimin tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet olarak İmme Kürt, Türk, Laz, tiştini İmme yakin, İmme yakin, İslami yakin. Onun için devletin, milletin birliği için İmme Başkan Recep Tayyip Erdoğan da spastikim bize örnek oldu. İçimizdeki iman iyice ateşlendi. Allah razı olsun. Spastikim gençlere de şunu söylüyorum. İmme iman hast, İslam yak, güçlü, kuvvetli bir şekilde hep bir devletimizle, milletimizle, vatan millet düşmanlarına karşı bir olarak imanımızla öncelikle okuyarak, imanımızı tartarak geleceğe bakmalıyız. Bize bir şeyleri dikte etmek isteyen, bize bu dünya nimetlerini özellikle önümüze getirmek isteyenlere değil de öte dünyada Peygamber Efendimizin yanında olmaya taraf olacak zihniyetlerle büyümelerini önemsemelerini rica ediyorum. Spastıkım. Allah razı olsun. Serseleme. Hudeşteş razı be. De davi da metriki go te dile yani spastıkım. Ni serçavim serseleme. Rate gaziye pazet termehi Yusuf Atak mevanem bu. Serçavim serseleme. ماموستا معلومه مباحثا بازی تموزی هم دیروک هم نها هم جبو وقت سرپی هاتی سربوریا مروزه چوه مباحثا وانی کن کرد tabi جبو بازی تموزی بلکه ام هفته کی و شانک ام دکن حاضر و آماده کن لی هنک تشت هنه جانا مثلا گوتنه که بردیل حیات جیانا مروایه مثلا کتاب چه خاص تشتا بنفسینن نصیحت چه خاص ورن کرنه الا دوی مصیبتک چه و بردل وان حب تشتای مصیبت چه بوله با آوای خیره چه بو ام بجن درکت وک آوای خیر درکت هولی وک بازه تموزی بسا مر چت کاره بجه چت خوازی بجه گوتنا تو داوی از بجه اجی گلک سپاس دکش بونا دعوت هوا شیرین گوتنی کیو پیشیا هيا وجه وک تدبیر عقل تنینه لازمه ام tedbir خو بگیرن çünkü her 10 سال جار کی اف darbe بیه یعنی وکی ام زانب سیستمیک هست اف سیستم ها دوام و سیستم darbe ام بنی وقت بکنه هکمش بنی وقت نکن اف تهلیکه ها her demi یه ها یا هبه تدبیر جه چتر عقل تنینه اف سوزه ها گلک باشه جبونو گنجا جی از و توصیه دکیم نو گنج ما گل انسان و کچک دبینن دو جناب گنج همیه دورا اینترنتینه و تشکیش دنیای فهم ناکن وارد تشتک نخمه بله ما پازده ترمه دیر کی او انسان هاتی میدانو او انسان سرهلدانو جبونا ترکیه کری همی اغلب گنج بین همون مشاهدات رنه زاروک 16 سالی جی هنه چون بونت گنج ما ویا برام درسات رو جترینن بلکه گوهداریا درسی نکن بله دوری که ولی که انسان مهدی عینی زمانی دانه گلت تشتاده که هم گوهداریا درسید که هم گوهداریا موزیکت که هم گوهداریا تشه هم انسان کفن انسان اختیار هم سر تشکی کارم بسینه لکن گنج خال لازمه که چیک نبینن هم سر و بسینن مورا هوا که بکن که اون همی باون انسان ما گوهداریوان ما همی باون لازم زارو که خوا دایره و بزن بن و مسئله دانه اف دولت لازمه چی بکش و جبونو و کرتاسیه بله کرتاسی موزه چکن او که او کپریا شهیدا بازده ترمه لود موزه کی چتکن بیرانی بله دو افتش تابینا بیرانی ما ام انسان ما ام جی بیردکن بله ما darbe kevin diru ki adamaj bir kirin tiştik di hocam kelime ki lazım
ام شهید خواه دیجیش بیر نکن او شهیدش با ترور ارگیتی دی کشتی و حتی دور احود بدره حتی 15 ترمه ام و دیرو که شهید و همیش که بینم بیرانین که نقطه که زاویه نملیه همیش هفدو یکی نه ماسترا شهید همیش شهید منه لازم همیش که بینن زمان ساعت خوش دی سر چاویم سر سرم راتی مالاتا آوا به لوی درجی گوتنه که تا گوتنه که پیشیا گوت دبجه دجمن باوا نابه دوسته لاوا کسین کو بچوکن دجمن باوی و فتویه دوی مره باش زنبه مره زنبه کو اوجی اندام وانجی نابن دوسته کرا و ازاروکا دوی مره یکیش باش زنبه تماشاوان رجال لوی درزی خاطر جواب بخوازم حتی هفته کدن ساعت نه سبه دیسازه لگل وبم حتی وین بین خیر خوشی دا و تره کامل لگل کولانا لگل زکا که هی برای سرکرانی خاطر تشکی گلگی باش بو yani ملت ما مدیادی تبیجی کرد ما عرب ما ترک ما همه کس yani به هفره القارشی دربی diksekenin yani gerçekten tişki gelgi baş bu kesinlikle tişki gülün namak çedbe çünkü millet ma به هفره dürüst de sar nokta sonu millet ma ülke savunmuştu ki yani دو جلی عسكر الخوا کرنا و رابونا راسنا واسطه و دولت زنبق ما بخندکارن تاریخا ما بلیه شانا قلب جمالاز گرت و جاوی و كرد وترك وعرب وحمد فبرا حرب كرنا ومحمد برانا تا صورن نقابة مدنينا صورن نقابة وفتنجيا وانا ده باشقاتش كي دينينا او مجيوانا كي قصي تلاوا يشخون اذكر الدولة آريوات كرن ام چاوازانن گو دولت آريوات كرن ايرو اوه گو باز دان به کجان دولت الوادوی خودی کجان دولت وادکشین هندرو اف دولت آريوات كرن نتیجه کی زحمته yani ايرو سیستماتیک پارلمانتر درکت که başkanlık sistemi de darbe nafsi silah askeri de jiboni terfi yani amir memur ilişkisi mecburi bir amiri xokirban şimdi jiboni sıba dısba terfiyamız edip ki avna avtiş naki hamdest kadar desteki de kadar deste siyaseti de deste askeri derket kadar deste siyaseti ilo hatta subayı ki ji terfiya inaki ملی سالما بخانه ویش ایروپی دویب کی. جبونی آخا خوش بونی بیرقا خوش بونی دین خوا جبونی شرف و ناموس خوا گوتستیمی بقوت که حالو بحیله کولو به ایخانت کولو گوتستیمی ناموسزا الچاقا نکن کارن دیس خو شهید بکن دوی خونی دجی که مدید دیس جی که خود تعالی نوینه پیشاما گوبه به رحمه تفدا فدايا دين مرج دولتا مرج بيرقا مرا وجكيتيا مرا جبوني خاطري فقير وفقراء وزاروكي ما از تخمین کم هیلی ولی انشالله ulaşmış amaca خواهی armanca خانابن ایدی چتکی واسه ترکیه چینه به چونکی دیتن birlik beraberlik milleti دی Türkiye devleti teki çana دیتن ایدی انشالله چتکی واسه زور چیبه بله توین چیکن اما خرانابی بونوی تشش پاید بیش مثل درکت کولای چینه به ترکیه ما در بر نکرد وی چندی راب دیگه دام که زیاد بیش بلا چی خراب ده نیتان خراب کنه یا همه قهرمان تابیکیه و فدا کنن پیشا تا خو جان خو فدا کنن و دربه نمیشکنن جوری که düzenان ها جوری که ilişkiye askeri ve hükümet dışarı olsa ihtimal çünkü yani %1 ihtimal çünkü. اگر اون ملت ها ایمان اسلامی سروان چونه با ممکن نبی نه چاره‌ای دکرنه و کولانم دکنه کولانم و چند وستان تنین وان استانبول هر جهه که ترکیه مزانی چکا ملت ما چکا ملت که چکا گله که قیمت داره سر وقت بی که نه ممکنه جاره دیز ترکیه یا جغرافیا اسلام زبرت سر کمنا شوپیه نباش و چند هات پیشوا her hebben. ایرو وطن زح önemliye. ما عراقی ما سوریه دی سوریه ها ترکیه خواهی که نه ها ترکیه خورا به چه کس ترکیه خواهی نمیشه.
ممکنه او تقلیمه نامیس ما هات بایرق ما تقلیمه یعنی مگو همه بچم جنبه نکشتن بلا نه به تملی و کی مو رزیل دیگه بلا مو یو رزیل بناس قلاینی نملت بجد نامه نظام دولت قرمش کنه چه قرمش همه اف پلان های آمریکا یا اسرائیل اول 40 ساله یل ترکیه سواش کرد چه و عسکری خواه نه سلاح ده کوری منیت تا یه بتا چیوی سلاح داتان بجاره برای خواه بوب خواه اقربای خواه کجا سواش هم جو های آنیت ترکیه چکمی ها چه دنیا مسلمانیتی داد sadece Türkiye karşı kafirye. Sadece Türkiye tenne. Ama Suudi Arabistan devleti Müslüman hamıcı lideri ve kurbanı kafirdir. Derde wan sıkıntıya wana mezin ku Türkiye cev bakın, Türkiye zayıf bakın, Türkiye parçalamış bakın, bölmüş bakın. Efendim şu kadar divi velatı da efendim mesulüm rahat herin verin. Mesela wan ev bu yani. Desteği wan da özellikle İsrail ve Amerika ve efendim mesulüm işbirlikçi wan ve behevra ve befetora behevra hareket kirin. دستگاه وانا مادی مانوی ضعف بود. گایا وان گوی ترکیه خراب بکن. یعنی گایا وان نه کرمانجه نه ترکیه نه عربه. گایا وان اولی دین اسلامیت گوی ortaya راکن birlik beraberlik milleti خراب کن. Zaten dünyada her taraf Müslüman beni zulmü daye Türkiye'ci tısa beni zulmü. Ali kariyamatkin heneki düzini heneki eşkeretkin. Ali kariyamatkin. Fakat tamamıyla gaya van dini İslamiyet'e. Aman cavan Jiboy İsrail Jiboy Amerika hizmet kiribun. Tamam. Jiboy go Türkiye parçalamış dikiribun, u xarab dikiribun. Jiboy saki bu tabii ki. 15 Temmuz evet darbe çeviye, darbe çeviye evet Türkiye bikevet destek kafira. Nedi? Belki bayrağı Türkiye'ci beneviye da emin nesekniyana. Çok şükür ki darbe farkında bu. Gava bu Hadi Teala nedi? Millet derket der ve millet avaki ve de milli idare kullanmıştır. Hain derba pazde tirmehi asas emledin herin yabancı devleti ecnebi nahilen Türkiye zengin ve o bilin ve belli bir ama devleti ecnebi لسر Türkiye hinek oyun leistin. Yani rola xariba seridat edabu. Yani ev asla sadece FETÖ olayı teninine. Yani evici destegağı devlet ecnebi girtibu o lسر Türkiye hinek rolü zulm ve hakarete ku hain dane amade kirin elhamdülillah muvaffak nebun o Türkiye meci o birlik ve beraberliğe insan meci hamu behevra evi derbe dana püskürtmüş kirin. Banze tebağı amaca ya Türkiye xarab bikin, Türkiye talan bikin, Türkiye yok bikin, texin deste xo eva destega yabancı ava. Destega wana maddi manevi wana gotin emi Türkiye xarab bikin, Anadolu'ya yok bikin, به واسطه فتوه وانا بین میدان مسلمانا به مسلمانا بدنش کناندنی